Okay, nongeye kubasuhuza kuri mwese mutega amatwi kandi mukurikira Hose TV. By'umwihariko yakunze ikiganiro biravugwa uyu munsi rero tugiye kugaruka ku bantu 13 uyu mwaka waba waratwaye twabakundaga kandi ari n'abastari twamenye. Dore ko rero uyu mwaka 2025 watwaye abatari bake, gusa twabateguriye urutonde rw'abantu 13 batwawe n'uyu mwaka 2025, akaba ari bo tugiye kugarukaho. Ni Anakare mugiye kubana ntuze kujya kure. Okay, reka dutangire rero kuri uyu nguyu bamwita Natty Dream, wakunzwe by'ikirenga mu ndirimbo bita Hobe. Nawe rero ari mu basizwe cyangwa se mu batwawe n'uyu mwaka w'2025, nkuko mwabyumvise rero yamenyekanye cyane mu ndirimbo bita Hobe ni Natty Dream. Reka tumubwire ngo Imana ikwakire mubayo kandi komeze kuguhereza iruhuko ridashira. Uyu bamwita Musabyimana Gloriosa cyangwa se mwamenye nka Gogo. Umuhanzi Musabyimana Gloriosa rero wamenyekanye nka Gogo n'ubundi nawe yapfuye bitunguranye azize uburwayi hamwe n'abandi benshi bagiye batandukanye. Rero Gogo yazize urupfu rutunguranye ubwo yari mu rugendo rw'ivuga butumwa mu gihugu cya Uganda. Uyu nawe rero akaba ari umwe mu batarabashije gusoza uyu mwaka 2025. Nawe reka tumubwire ngo iruhuko ridashira. Undi rero nawe uri mu batarabashije kurangiza uyu mwaka amahoro cyangwa se agihumeka umwuka w'abazima n'uwitwa Murebwayire Josephine wari umurinzi w'igihango. Uyu nawe yitabye Imana ku tariki 5 Ukwakira mwaka 2025 azize uburwayi, aho umuryango we wagaragaje ko watanze icyifuzo cy'uko yazashyirwa mu bahire kubw'ibikorwa byiza bitandukanye yagiye akora ndetse n'umusanzu yagiye atanga nk'umurinzi w'igihango, mbese nk'uko byumvikana. Nawe reka tuvuge duti Imana ikomeze kumuha iruhuko ridashira. Undi nawe rero utarabashije gusoza uyu mwaka 2025 n'uwitwa Speciosa Mukabayojo. Uyu nguyu rero ni nawe wari umuhererezi mu bana b'umwami Yuhi wa kane Musinga. Yitabye Imana ku 27 Ukwakira mwaka 2025 afite imyaka 93 y'amavuko. Mukabayojo rero ari mu bana bahunganye n'umwami Musinga ubwo yacirwaga hariya Imoba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se mu cyahoze ari Zaire. Reka nawe tumubwire duti ruhukira mu mahoro kandi Imana ikomeze kugutuza iteka mu buntu bwayo. Undi rero nawe utarabashije kurangiza uyu mwaka ku rutonde rw'abantu bagera muri 13 no bita Mukanemeye Madeline cyangwa se bishimwamenye nka Mama Mukura. Mama Mukura rero ni izina ryamaze igihe kirekire rizwi mu Rwanda ku bakunzi ba siporo, by'umwihariko ab'umupira w'amaguru. Uretse kuba yarazwiho cyangwa se yarazwi nk'umufana cyangwa se nk'umukunzi wa ekipe igihugu Amavubi ndetse na Mukura Victoire Sport yari yarihebeye, Mukanemeye Madeline yaranzwe n'ibikorwa by'inyungu rusange, ibyo kwita ku bandi kandi atitangiriye itama. Undi nawe rero utarabashije gusoza uyu mwaka agihumeka umwuka w'abazima cyangwa se witabye Imana muri uyu mwaka 2025 no bita Mitali Portez. Mitali Kabanda Portez rero yabaye ambasaderi w'u Rwanda muri Ethiopia, aba ministiri w'umuco na siporo, ministiri w'urubyiruko ndetse yigeze no kuba ministiri w'ubucuruzi, inganda, ishoramari n'ubukerarugendo n'amakoperative. Yitabye Imana rero ku tariki ya mbere Kanama mwaka 2025 afite imyaka 62. Reka nawe tumubwire duti iruhuko ridashira. Nawe utarabashije kurangiza uyu mwaka 2025 twe tugiye gusoza tunabishimira Imana n'uwo bita Murekeraho Joseph. Murekeraho Joseph rero nubwo atamenyekanye cyane mu gihugu, Murekeraho Joseph yagize uruhare mu bikorwa bigamije kubaka inzego z'imibanire ndetse n'imibereho mu Rwanda. Yatanze kandi umusanzu mu mishinga y'ibikorwa by'iterambere y'ubujyanama ndetse yanabaye umujyanama cyangwa se umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye hagati y'umwaka 2007 ndetse na 2008. Yitabye Imana ku tariki 8 Kanama mwaka 2025 afite imyaka 73.
undi rero nawe utarabashije gusohoka muri mwaka wa 2025 ngakandagire muri 2026 no bita Claudine Doruka Uwanyirigira. Claudine Doruka Uwanyirigira rero yagize uruhare rufatika mu iterambere ry'urwego rw'itangazamakuru mu Rwanda. Yabaye umuyobozi wungirije w'urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA, aho yaranzwe n'ubunyamwuga ndetse n'ubunyangamugayo. Kuva mu mwaka wa 2003 rero yakoraga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yakoraga mu kigo cyitwa Global Solution Agents cyangwa se LLC, ashinzwe ubugenzuzi mu mishinga ireba Afrika ndetse na Caraïbe. Uwanyirigira rero yitabye Imana kuva ku tariki 14 Mutarama mwaka wa 2025. Kirimo bene cyo Alphonse rero nawe ni umwe mu batarabashije gusoza uyu mwaka wa 2025. Uyu rero yamenyekanye cyane kubw'uruhare rwe mu ihandwa rya byinshi mu birango bikoreshwa na n'uyu munsi mu gihugu, dore ko ari wagize uruhare mu guhanga idarapo, ikirangantego, note z'amafaranga zimwe na zimwe n'ibiceri. Yari umwe rero mu banyabugeni b'abahanga u Rwanda rwagize. Yitabye Imana ku tariki 19 Mata mwaka wa 2025 afite imyaka 66. Nawe reka tumubwire tuti Imana ikomeze kuguhereza iruhuko ridashira. Aisa Kirabo Kakira rero nawe numwe mu batarabashije gusoza umwaka wa 2025, dore ko yari umudiplomate w'umuhanga, akabimuguke mu byerekeye iterambere ry'imijyi, ndetse yanabaye meya w'umujyi wa Kigali, anakora inshingano zitandukanye haba mu gihugu nizo ku rwego mpuzamahanga. Kakira rero yitabye Imana ku tariki 12 Kanama mwaka wa 2025. Yasize umurage w'imiyoborere, ubujyanama no gutangiza imishinga igamije gukomeza no kwagura imijyi igiye itandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Nawe rero reka dukomeze kumubwira tuti Imana ikomeze kuguha iruhuko ridashira. Jean Lambert Gatare rero nawe numwe mu batarabashije gusoza umwaka wa 2025. Iri ni izina rero ryamenyekanye cyane mu matwi y'Abanyarwanda ndetse n'abandi benshi hirya no hino ku isi, bitewe n'uko yari umuhanga mu bigendanye no kogeza umupira cyangwa se indi mikino yari yose igiye itandukanye. Uretse n'ibyo rero uyu nguyu yari umuhanga mu bigendanye no kwamamaza, dore ko yamamarije ibigo byinshi bigiye bitandukanye kandi bikomeye. Yitabye Imana ku tariki 22 Werurwe mwaka wa 2025, aho yari yaragiye kwivuriza mu gihugu cy'Ubuhinde. Nawe rero reka dukomeze kumwifuriza iruhuko ridashira. Ale Mukurarinda abenshi mwamumenye nka Ale Muku, yari umuvugizi wungirije wa guverinoma, akaba umunyamategeko wanigeze kuba umucamanza mukuru w'u Rwanda, ndetse yanakoze ibindi bikorwa birimo iby'umuziki no gufasha abahanzi. Nyuma y'inshingano ze rero mu kazi yakoraga kinyamwuga, yanarangwaga no kuba umujyanama w'urubyiruko, gushyigikira impano n'ibindi. Ngira ngo abenshi mwanamumenye mu ndirimbo yise Gloria ya Noheli, ubwo abenshi muri no kwicuranga cyane muraza guhita mu byumva. Yanafashije abahanzi bagiye batandukanye, azamura abo bita igisupusupu, ndetse no muri ruhago yatanzwe, dore ko zimwe mu ndirimbo nyinshi za ekipe y'igihugu Amavubi, Rayon Sport, APR ndetse na Kiyovu yazihimbiye indirimbo z'ayo ma ekipe n'ubundi zifasha mu gususurutsa abafana. Uyu kandi yagiye afasha mu bikorwa bigiye bitandukanye muri siporo, afite na ekipe bitaga Esperance na n'ubu ngubu igihari iba mu karere ka Rulindo. Tukana ko n'umugabo rero ufite ibigwi byinshi haba muri politike, umuziki ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Yitabye Imana ku tariki 4 Mata mwaka wa 2025 azize indwara y'umutima. Ingabire Marie Immaculée rero uyu nawe numwe mu mwamenye, ariko uyu mwaka bikaba bitamukundiye ko awusoza agihumeka umwuka w'abazima. Imana rero yamukunze kuturusha, nawe iramwisubiza muri uyu mwaka. Yamenyekanye cyane kubw'uruhare rwe mu kuvugira ababuze ubutabera ndetse no
kurwanya ruswa n'akarengane, cyane ko yamaze igihe kirekire ari we muyobozi mukuru wa Transparency International Rwanda. Yaharaniraga ko abayobozi babazwa inshingano z'ibyo batujuje neza ku nzego zose z'ubuyobozi, kuva ku nzego z'ibanze kugera ku nzego nkuru n'ubundi z'igihugu. Ingabire Marie Immaculée rero yitabye Imana azize uburwayi ku tariki ya 9 Ukwakira mwaka wa 2025. Bamwita Lieutenant General Innocent Kabandana. Uyu nguyu yamenyekanye nk'umusirikare dore ko yari mu basirikare bakuru bo mu ngabo z'u Rwanda RDF, Rwanda Defense Force. Lieutenant General Innocent Kabandana rero wabaye umuyobozi w'ibikorwa by'inzego z'umutekano zoherejwe kugarura amahoro mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique. Yitabye Imana ku tariki 7 Nzeri mu mwaka wa 2025 azize uburwayi. Nyuma y'aba bose rero tumaze kubona ko bitabye Imana muri uyu mwaka wa 2025, Imana yabakunze kuturusha irabisubiza. Reka tubabwire duti imukomeze kugira iruhuko ridashira kandi Imana ikomeze kubatuza ahera. Hanyuma rero nawe usoje umwaka ugihumeka umwuka w'abazima, nakubwira ni ibuke gushimira Imana ku bwa byinshi yagiye igukorera ikabikugejeje aya magingo. Njyewe nari Anacre, ikiganiro nibiravugwa televiziyo ni Hose TV. Mubwira nikora subscribe, ukande like, ukande share kugira ngo dukomeze kugenda tuzamukana, naho ibindi reka tubyite umunsi nakagaruka. Ciao ciao.